Ibono otegereire na kurigereri gwensengima karungo totebi na kideni ywere na kiamangana yu arenge goika oyu agatwara edeni yao. Okay, it was from last year mwezi wa pili. Nilikuwa natumia huyo jamaa pesa alipe school fees, vile alinieleza, so nikaamua kumsaidia alipe school fees ndio baadaye anirudishie. So nikamsaidia mwezi wa pili. Baba mwezi wa tatu kufikia hapo nikamwambia mali nimefikia na mimi nitasaidia familia yangu, alafu hiyo yenye imebaki utatafuta. So ni kama jamaa akasirika, so ilibidi akaniblock kila mahali isipokuwa imo. So wakati nilimuulizia juzi aliniambia hizo lipe hizo pesa. Yeah. Huyo jamaa unamjua? Yeah, namjua yeye. Unajua kwao? Sijui kwao. Sijanganya sijui kwao. Do you know unajua watu wa familia yake? I only know their numbers that when I call them video call, I just see them video call, but physically hatujaipatana. Au kama huyu mtu mnajuana au kama ulianza kulipia mtu school fee mwenye ujui, where do you meet? Okay, we meet online. Actually we meet online. So he explained on how he's suffering, so nikamwacha tu nimsaidie. Ifo mliongea mkaelewana ukamwambia akakwambia umsaidie kulipa school fee then atakurefund after school? Yeah, even informed his parents, even I informed my parents, but as a look of things, I'm easy lipa hizo ndo. Is he your boyfriend? No, he's not. Is he your man? No, he's not. Hivyo ni rafiki tu ulipata mtandao akakuelezea shida zake and then akakwambia umsaidie kulipa fee. Yeah. Asenchira ingabune yo mwancho muri na boyiko mwancho mutegenda kwa nyolere epigiche yo atanga mama precious atanga nigo ba umerante amo no muntu anda tumyirete elio mu ngabere akirba umera nabaga kwana akarumote yo muchando erendero yakaranga tikamo konye bakayigwa na ngakira akulire mwatete kira ukole skuru ose when ndiria bwento ko difanda antebeti kakukure school akigraduate atanilipa ama nitarudi Kenya atanilipa. Yeah. So ashamaliza shule? Graduate vile alinielezea graduate. Due to this COVID-19. So amemaliza shule, ni shida ni kugraduate kwa sababu ya COVID-19. Na sama ako na some errors ndani ya kumalizia. So up to now you are not paying the school fee, ni vile uliacha hivyo, uliachia katikati? Kuna pesa sikumlipia I think 1 month. Tumia ndikumalize. Approximately up to now akona pesa ngapi yenye ushalipa kama school fee yako? I think from the month of February up to August it's over 70,000+. Yeah. Na kibona na kio target. What do you want? Na kio target tokokonye. Nataka tu aseme kama atalipa. Nisubiri kama atalipa hizo pesa, na kama atalipa I'll take another step. Yeah. Asante sana. Because I have kila details niko nazo, nilikuwa namtumia na nilikuwa natumika. Asante sana. Thank you. Tikatote ya mekumuligo senta mwana to kumenya na bo just recent na utakumona na utukuna kia kwa feedback yae. Okay, thank you. Wata ya mama Precious. Yeah. Asante sana, asante sana. Naraya renge lituko lya Ijuma. Mama Precious ni gatetanga umroyo mwakanire fees for the last some months charenge 70,000 plus. 70,000 plus netiwe chinyinga my friend. Now the live person sema ya YouTube kwa tunyaro kwa itirafa kusi Global Radio. Subscribe na bona wote comment yao gabu. Ikitote una Operation Pesa ya Watu Irudishwe, na kukwate deni yomondo kaidele lipa deni. Let's pay our debts earlier, on time, not in time, on time. Maitonyo wasabe chivesa jaribu kurudisha mapema my friend. Ama tuvitishe senchire ngabune yo bono nigo tokotema kuliyo mumuroyo antoire namba ya yaiga nigo tokotema go sento monyore
elio to akane chibills chia senchira ya bene kingma ndo chaya tena Gladys means say hi to asante sana na watenga onye ondenaro robwate deni yao moita smongo kora bintu botambe 16059823 na to live asansema ya WhatsApp ana mina Facebook live na to live asansema ya YouTube ato so tunyarwetera abagusi Global Radio igabo no torap digang tora kana chideni kidogo atima tingu muro na kingo chako trick paka tokwana because number my ta change this number chance actually this number I was given by his close friend rafiki yae ya karibu nere onga inambe yae onte binande Timothée because ne ronga I think you can hear nga kia mangana yuare onte inande tinteba because ne ronga igabo what I do ngote makoligia umumuro kuna weekly mugaka ndo chinga nimba detail chaya iga ne rengora tema kora ari umuro kuna weekly mugaka producer ndengini gole chonjo tuteme gose ntonyore umumuroyo tugunga atore kurwa sensemo yaye ere na kiamangana yo you know we cannot take kurwa side ya mo we to chinsemo chonsivere tugunga chibese china manyene na maene chibese china bochire gose ana mangana tu gose no mwanjo yo gakale because mama precious ni gata yatenga no oyo tali mwanjione nga ne rafiki ba umira nto mutandao bakanyara ko ba gakomokonya gwakana eschool fee tiganda tema ko yo munkwano yo tugunga ndo faulu ndo faulu tuguna kyomogano yo lenge elio tonyara ko ba togo sanga asenjira bana kigima onye deni ke gwakanwa na be gwakanwa onye te gwakanwa bado boigo na butugungana kyamangana yo altima tinga muro naro asante sana endugu yane na kiole my brother mbiande ikazi ole ndugu haya igoro nako ligeti bona igoro yalenge ose moisonde igoro lakini nalenge very busy nale kanyole bakali okwa naye ndugu oyo ningo ndengi ngokwa na weekly mugaka ngokwa na muna Fidelis mochoge nako ligeti gote achina mbaje chinda lakini chika ukambora ikabidi ndigima miona mwezi 10 I'm sorry asante sana bono omusubati nara igonte etie story getengarantaranye ira asigete yabo ikanda akoriyo ko bana omuntu mani bunanje torakwana nguna kiamangana yu alenge my brother tima tinga no refuri torakwana osabantu mbaranga ensabura asuka tukwana musubati na okorukubuna Sara Nyakangi andinga mumere ntinga kigete yama tukugeta elire igaso mutandao mugakwana ukabira rafiki yake jalanda 2 weeks ago lakini because ntu abwata mangana mange twari gushurikira bana ngara tutarako ras manda iko ko bana omuntu mani njiro omuntu mani onde na story ya renge no mumanyete ina kia mangana yu alenga rango igoro no ito enge Facebook tu issues chikara is then tukanda off akandenga na wakanete fisi you escuro yonsi gose almost 7,000 plus and mangana kitabira to ya andenga na kia mangana yangerango bya feel free you know muntu bani okwana na ndo muntu muya ntani akanete kama tayene ni na chi nyore back after na bangire bintu igoto nkwanya kumukanya komanda tinga ni okwa mutetru kumwaka na basecho yango chinyora le zena ndo chena kiwate wala ndio it's not a big issue. Irenga whatever. 10,000. Oyo konta inga 70,000 plus. Ina kimus badi ya kumbimo bongo. Yeah. 10,000 only. You know, he told me, my friend, that he paid you almost 70,000 plus. Nataka usikize vile anasema because we are on air in Abagusi Global Radio. Nataka usikize vile anasema. I think we recorded it was last Friday when we tried to reach you lakini ntuaka nyorda. So in the weekend na loko liginda kwa naye but I was somehow held up. Ikiguna loko kwa no musubati yo if I'm not wrong. Igurunge kitobu toresimi. Omonzo. Timate se clip yake ndako chi producer ke checking go. Ambekirite tati. Alafu chichinge chiwa. Konya yo muntu takugwanja. Nilikuwa natumia yule jamaa pesa alipe school fees bila alinieleza, sasa nikaamua kumsaidia alipe school fees ndio baadaye anirudishie.
So nikamsaidia mwezi wa pili. Baba mwezi wa tatu kufikia hapo nikamwambia mali nimefikia na mimi nitamsaidia familia yangu, alafu hiyo yenye imebaki utatafuta. So ni kama jamaa akasirika. So ilibidi akaniblock kila mahali isipokuwa imo. So wakati nilimuulizia juzi aliniambia hizo lipo hizo pesa. Yeah. Huyo jamaa unamjua? Yeah, namjua yeye. Unajua kwao? Sijui kwao. Sijui kwao. Do you know unajua watu wa familia yake? I only know their numbers that when I call them video call, I just see them video call, but physically they patana. Au kama huyu mtu mnajuana au kama ulianza kulipia mtu school fee mwenye ujui, where do you meet? Okay, we meet online. Actually we meet online. So aye ndugu yane. I think you can get something. One the story. And now what my number get I don't know. And she's going in a wrong direction. I don't know. Actually, not a weekend. To go on night, I can see me. Now I'm very much busy. And the boy going to check producer and you ring and I can't what get the case because you go no Turakana Kumakana Pesa. Nama outside. Everything look for ways in Quakan, what in that kind of when go to my day and I'm Montonari Willie. I know Montom Yanchone and take an antique getting a whatever Mokano Pesa. Napokumana. Arafu. What relationship wende? Might didn't judge what? Oh, up there thing you are not even related. What relationship wende? Nakamonto Kareng? What relationship wende? Nakamonto Kareng was Enaki. Oh, one of my up there thing I never figure. You got a Monto Kareng. That's normal. Now I understand. My brother, Global Radio. Precious last Friday. If you are listening, if you are watching us, Wantu mana wako abanta boro igobale abantu boro bale bwango igweto tebirenga this lady mbabwate relationship mwegwete nga nkaini sister ngawoli mami are you related mwate bosani bonda katenga no it's just a friend wono mweguro muntu mana tebirenga na renge I mean nigo babwata kabwanja nigeteka keigo danche bonenge tongo bate utambekero unte to ndaye deni ochama kindly don't lie be straight to the point my brother. Thank you. I know Montomu Yakaraki. Ndri Mwakere Simon Kere possible. Okay, now I've got my number. Oh, so I said, you got 10,000 shillings and you got the chai. Thank you. I andigi through my life. Asante sana, my brother. Little colleague ndugu. Okay, thank you. Asante sana. Senchirenga mneyo, senchirenga mneyo, senchirenga mneyo. Senchirenga mneyo. Ensemo yu wakana madeni. Na hindi bono mungu bintu biko genda nywe asencherenga buneyo Sensema ya YouTube hapa ku Global Radio we are live there. Sensema ya Facebook we are live there hapa ku Global Radio. Radio yetu hapa ku Global Radio we are live there. Na bako genda download the application yetu hapa ku Global Radio. Etunya kwa toko sanga ase enchira ya bene kegima. Tima etinga mamake Precious. Igona umuntu lenge there are some cases I wondered myself you pay school before a stranger. Actually I can call him a stranger because you are telling me it's 70,000, he's telling me he only has 10,000. One of them I think who is who yani ngoria bwenda kwegena. The lady anasema akona 70,000 plus. The man who is a good man because ya kwa na montomu ya he owes the lady 10,000 only. So who is who?
Doreen kwamba kati na shangaa aspini kama hata na 70,000 I die. Asenjira enga una iyo mwanchumo ligenda bayigo mwanchumo tekale baba gusi Global Radio. Ekina kyo ekeswabu atrero twarenge gwaka na chideni. Timatinga onye kubwata kesi kende gyonsi naro bwate deni yao wangiro ko hago se otebirengo ko ale igobono onye otebirengo ko ale naboko nyara ko ba ko gusangamo na inche onye otebirenga tariyo ko na bado gusangamo na inche mbiyamo na asaba libumwe igule mwakande chideni chaino yekuru kwa bagusi Global Radio ekeumbweke ne kimugusi unasikiliza abagusi FM yekuru kwa bagusi Global Radio around ne ya gatatu eli yogwaka na chideni timatinga na inde keske kilibono kinga nabu ataiga nabu enerte ngakane chideni ide nera iga nabu ataiga nabu ataiga timatinga ni gonkora ye ligere kidogo senye shugulikere abu ankyo umusubati yakuru kubuna Winfrida Onguti igonkora mulia ase namba yesimi timatinga ninche monyore atoere amanganaye toigunga Winfrida muchano kiabwate na ende deni ya na kire kore ndangerete timatinga tokumo cheki kidogo toigunga ntonyare ko batokomo konya sencheri ngabune yo mwanchumo ligereri naboigo umwanchomo tigereri bweredia ito ya abagusi Global Radio Winfrida Onguti anyago ntigerete nabo okubwata esimi eliongeronte bya mashabiki onsinga what's going on ngubwate deni yao na inde how comes agatware deni yao igarabonya akako kutobeka ase enchira ere endonge tunyara ko batoko understanding nki kegenderete ase enchira engabuna iyo omwanchomo ligerere naboigo omwanchomo tegereri bwaba gusi Global Radio. Timatinga Onguti, are you listening? Are you watching us? Na boigo omwanchumo ligenda boigo omwanchumo tegerere kero kende na mwanya uko na deni. Kuna mwenye ako na deni yako. Kama wewe uko na deni ya mtu tafadhali lipa mapema. Watu abuna mapema mbuya akana edeni yo muntu nya wasabire deni yakanango ase enchira ya bene elio tunyale ko batogo sanga ase enchira ya bene kigima. Timatinga ndojenga nigo abolire kigima. Timatinga is there and Ekeskia ninke bwatabu ya timatinga Winfrida. Are you listening? Winfrida. Timatinga Hello. Network yunga ndoche nigere mbeke gima timatinga ntoche tonyore umusubati yatoerese nga muchando enurori na ende muchando kiabwate tunyara ko batoko mokonya gwakana edeni ya tunga na kideni ya ere yatoerebu yomanyete nduru itobwate mangana mwe urana kekese kia ere nka ya chire goche igobona batokore binta senchire ngabune yugo mwanchu muri nabo igo mwanchu motegarali tikangara bera se network mamina ta itobera se network yere naligo nyaka bango konyora ase enchira ere ya bene kimatmenga kwa bera se network yere abagusi Global Radio. Hello. Yes, I am mami. Hello. Mbuyande. Iga ngolikurwa bagusi Global Radio. Ngolikurwa bagusi Global Radio. Ngwante betinga umuntu naro bwate deni yawa manganange igana timatinga no to erre kidoga mashabiki ons pia igu bali batulike tina kotegera tumangangi kigera tumako bwate mami ya to errango to ango brief na kideni yawa ya renge tumako rana kiko se deni yawa kwa nyorole. Okay, na gotetio mongwano yoga sabeto abokonyi.
agante igatagete kubwatie passport but no musani urengerende no muntu ndavete Aha. nka rali wagango tomachi bese chiara kabera ko bana bwene te gutumire mamu ne ratumeke Aha. nkamutumira direct nkamuteirusi 5000 Aha. Aha. one kire twatu mana chi bese chi list ikagenda sari direct twatu megete express money Mhm. tararora bese chu Aha. kira kane gaikanga chaka gufura buno monye no yontumirite singo kolegas Aha. kire twafura buburunge tukanda bakes system rules Aha. one kire to kumugwa bakes yeye Mhm. kire twamuchatira bona natumira mangana mbakanka agaikaga That those kesa network ire buya iga stable because tingo wetu I'm struggling to get you. Ani gongo sumbuka kuiwa. Mhm. no Igongo sumbuka kunde those kesa network ire kunya kubutoka tingo wetu buya. no ne chale to aquí Na kuigula bona kapunga ikaga kira na mumru mwabon kumugoli na kire gocha gocha gante chibese cho Mhm. mumru minto na ruseti akamnyoka na choku Aha. si kamnyoka na chibu siye akabatevinga no musubati omukonyete omenyete America Mhm. sicho Mhm. no simya gateba ngo te mali nchira chinde chonse ira nchibese cho Mhm. korwe lia ikagatega before December ya alinge 22 Mhm. ngonyororo chibese cho Aha. lakini korwelia kaenda underground Aha. nechibese chuise kubwatinga ke nachi tumite nachi tokini umutinyi gatatu Aha. one shida yarenga achirane kere twafora apo akanya gotenga ntumwira police I want mami tigenda kuboria. Wateba mundu ni rafiki tu olenge mwabwate mahusiano ende na renge boyfriend yao na renge girlfriend yao. to yurende muna murabara pane na ndo gocha kuri achitenta ikoletie benki Aha. the first round na yetu chibesa nere na atumegete nkamutumira Aha. kere na atumira mama tabwate simu Aha. nkamutumira code dingamote ngere mama code yeye Aha. aende bengi arusi chibesa chiro chingana iga akaba mwaminifu akairira mama code Aha. mama akarusi chibesa mama akamusika kurweri bono kende gyonsi na bari gwetera asa omugoli ngaki omwana oli okorire iga Mhm. aba yaringe igo mugetu Igo tarenge boyfriend yao no nyamu abwate bwanchani bonde. ya bwanza ni mbwari ngobora bunda gatenga mubwanja is just a friend oli gatebe ngumwaminifu Aha. Namba ya ene re wanto merta. Ndiri wata echi base chikwa moto merete.
Na mutumirete 2019 umutienyo orengo yo 8. Mutienyo 8. Nguko tumirande pakeli city yonye kole. Ngo tumore baadaye. Wa mutumirete 2019 mutienyo 8 chibesa chire 22,000. Shia tikare tara 100 something chike 23. Oh. Igobone. Na tumete turu area. Na tumete area. Aha. Igo chibesa chiabwate bono buno kumuboli bune den nirenga. Ngake 700 something. Chibesa chia okubwata bune den yokumboli nirenga. Metrinche ngo chibekera 22. 22,000. Ngo chibekera 22,000. Sawa. Tikatora tema kumuligi Nairobi akotoka ngaisobo. Sobo ile kamera. Kamera. Na Nairobi wate bakotoka. Nairobi akotoka. Sawa. Ngasi kino mate kasi yako kolende onse. Wani gangu wetabwati kasi. Ngo Nairobi ali bado. Ne. Biare. Asencherenga bune. Kirigo bono to toresi mi tora muligi kidogo tora kosento manyore. Sawa. Marieta ako maete na kyokoro kuona kyako manyeta marieta ao. Na bonkoro ku Winfrida Kemto. Sasa Winfrida sawe. Sasa Winfrida Kemto. Sawa. To toresi mi tora temango kumuligi mwanchu muri ndabo igo mwanchu mo tegele bwere die bagusi Global Radio. Oyo noyo mo bwa mashabiki yaito akoro kuna Winfrida Kemto abana bali banalite kwerigeria abana bali banchite kwerigeria yokero kendenga nabanyanga no bwata na edeni gabo go daisha enamba yesimi yako ba 0716 059823 no erega bwa screen na bokorangeria nambe yo tunyako batoko mabuna ndeni kie yo kubwati bono mwe gwanga edeni je ntanga ntwaje bwatiri umuro yote birenga tarakana tari gwakana deni. Now the lady was telling us ngani gabwata 70,000 while the man mondo mani yoro montomuya atanga ni gabwata 10,000 bono ndende timai tinga musubati ma bresha sia tobora lakini ndende go bidding ati tora kana deni ya kabere yentanga ni mwebulu bnangwa kanwere 10,000 umwana oyo Winfrida mbali banyita kwerigeria abana bali abaya na bwaba bono timai tinga enamba ya no antomera iga umuro nera nkora ali kidogo tokomanyora ne bati ngwera ndora so mwana oyo Winfrida igo ndenge na tegerete redia ito tigategerera igunga ndisaltiki to chikonyora kurwa ase deni yaye 22,000 echiba echi nyinge sana ase omonto onarete kwerigeria 0716059823 enero enamba ya ito studio naboko sanga mona intwe kero kenda nyanga naino bwate deni ende tunyako bato kuligira kali tukolie iki ochakera chinsa isano oika chinsa isano nemo chidento wakana ime yabagusi Global Radio ncheba kondo komo na bagetutu Fidelis Mochoge Geoffrey Mugaka Geoffrey Mukaya ndali ndali ya ndo chengera iga tiango toratema kumuligia kidogo tuitomonyora bose my friend ya soire which is good Geoffrey Mugaka Geoffrey. Hello, my friend. Na kiendugu Geoffrey. Yani. Mbuyole brother yani. Yana kabisa. Matenga koligi goro ya enge Sunday. Akiri wono ukambura tato ukambura te. Mokwan. Akoro ku Fidelis na botamu manye. Akiri aro koligi litu koligi goro ndako era kidogo tumayo chakukwana mangana ibadai. Ono musubati narao chete agacha obisi yaito. Actually taracha kabeke report obisi yaito. Okorukubuna Winfrida kwa Winfrida Nguti. Nomu manyete? Ono musubati agatanga na bwato muntu amine ti ali gutumira chibeso muirira mwabo mugurira nonkende kagalia. Lakini naro nancho ndarasko kucha tingora kwa nangurwe side yaona kiamangana ayu my friend. Wono numaete nonga ka story kasini ni brief nguna kiamangana ayu alenge ndora gosenga statement yao ne ya ene bweka ine. Ai kayo ona bia kutoka. Njengu kwa keresi mikurwa chobis cheito chabagusi Global Radio. Sorry? Abagusi Global Radio. Global Radio. Radio? Abagusi Global Radio. Nongo kwa keresi mikurwa.
Ayer toka contigo, ego token sengima worldwide chobi sinchire Nairobi nchire gusi nchire kirase nchire Tanzania nchire jo America nchire kirase ya nando me na ngamia jaro aha nando me wacha na hiyo rampo na sometimes na nando ti just for sometimes ombono ko trust yar diego tanga sometimes from time lende yes kara yes so last year para toma kita sampai sini lende guna so kita nela kawai aha akatuma si kwa 21 na 22,000 actually ante bia iga yes kabanganera kanti yo kali kan naiga ono kachanga kakenda se na bantu kirusi kirusi smart de kan aha ikara de bagi all in all na ngen kakiru aha kakiru so pinje tiko kore mi de na te wan kan ya aha baiten kachanga cuma ke sai aha ende kali na to awande na to asante na to awande then from there to ata mangana ata soka manga na o tumetio makatini na meki pata different patina era ka kurende no ngani ndio na mami so para ndipo na ndio kwa utakuja kudusia basi baada ya maneno ni maneno mingi kama kita hakuna shida nje nako wazangu kwa nataka kwa ni pesa asi ni jongo tumeke evidence na roho ya kregento so ni pesa ima singi ndio simpatia si ngokaranga tayana ambeni ngo ba state mantik no because of the time I look for that one dari panam dari Asia nothing but it of which itu melipa kadang kamu tek maksudnya cuma apa kadang kita timuri school bola Kwana boga ndio kwebe tumusiko mindi bese koko kara tore ndo na ko bona njobo sao te njobo ngutire te ndio kata mimi sone kiale ngawati horo no ni kuna bangsa kene ki familia ngine familia no so ama wasa ngini ke bata don singo kama pati mimi tema ulpan tatma ngene kana kwana boro so na ringa wan ko ja ringi sini taimani alikuwa sisi akirende ki bana komite ngajanga mo likerani wa Facebook kama digere message get yoko mumu kama but I promise to pay her back that money kanina ni bogra kini ngara all and all without profit anga Tapi yang ku tahu, that money then I paid that lady because I didn't get to na rosan like one and class. Of which I will do. Yes. So my brother Mogaka. Mpaka saa hii turate banga turi kumwanga na chibe sango maole. Sorry? Wa chibe stora mukan turi ko mwango maole chibe chirocho. Ngo gwetiri. Ngo boli na ki. Chibe sango maole turakana nga turi ko mwa. Kata, alikwambia nilikata. Tarante yungwa kanete. Tiganda mnyoka chiduka kidogo to tore simdigana mnyoka chiduka kidogo ndo chenga producer ndo mnyoka chiduka. Urwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya. Aiga no tuko watania abagusi Vince Ensengima. Ime na isiko ya Kenya. Umena amona baraliba buna Dennis Zadok, Edwin Mokaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto. Ime abagusi Global Radio gwe manye na boyo gwe semya. Abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomogusi. Wone ndugu yane. Hello. Ndugu yane. Igomwa na bwate mwabwato bosani. Ndo wate energy and we promise to correct all the things. But bona mangana gacha manga ya kawaida. Yes. Winfrida nako igwete sai nako tegererete. Tigana mokani ga kwanza tigana mokani ka ngiwete. Onye ka ngiwete let me na mimi musikie basi. Timaye tinga na kiora koro monyore nako igwete actually urembe sai. Ne libono nako igwete motebi na bande exactly na kwa kwande gotora second gionse actually.
Wame kene na ngai ni ka wakile mate bani metanganya hapa. Kene ngeyo kwa ngai ni diga. Bone ke ntanga ine ri ero monyene. Winfried wante binga mumuro yo ni gare ngumusani. You are not related in any way. Na banga ina igo. Kapita. Na banga ina igo? No, maybe. Maybe I'm living and what we were in go. But what was there is a real friendship quality. And if we were promising to stay together as our family. Na kuigura, ayan kuiguete kuwero, ayan mundo mjang kuiguete buya piko beka mangana well straightforward. Kama ni medanganya, sema ni medanganya. Ayan kuiguete buya piko bono mundo ngai nire irinere. So in short, funny. Ndani wete kabisa yote ngatafanya na wewe kuiwete na naiwete ni from detachment before 30 days you will before 30 days before aramisi a weekend in fact in 3 days from now ngomwaka nole alafu kama nikaiwete antaxi kama ni wasaba mafFacebook nyonge na So before 3 days from today, producer kwa igule before 3 days from today, this man is a good man. Ata yango kana chiba siri deni. Less than 3 days from today. Ay kirai go bono, kirai go my brother. Ay no monto muya. Tinda itigo menta mangana mange producer igule and I'll call you actually after 3 days. We'll talk. I think you're calling Kiresa if I'm not wrong because she's listening. Tegana motaya kolige. Mati andi to me ina ubaya. It kolige my brother. But she there was some protein from the family, you know. I want mangana ye family na ngo mosomera ande na nyiwete by the na nyiwete. Okay, sawa. Mangana ye family anya tiga na bono deal naye na Winfried. Atakutext sai within 2 minutes atakutext. Okay, that's good thing. Asante sana my brother. Senchirenga buneyo. Asenchirenga buneyo. Bono gaki orte muraba banda bayayiga na kiyo muchando uraso. Winfried onguti ano mondo bono Winfried kwa bayiro mondo bomo ke tutu minto kwa bayiro mondo mobe. Let me tell her to text you right now. Na watu ko lebinta senchirenga buneyo mwanchu muri na boygo mwanchu motegele. Ntubuga atimanga na kando no. Ntuwe toko peke mtotene nia tima tinga Winfried abuata ngesimi. Winfried abuate sim. Hello. Ay no mokora. Ya tene mokora. Ndo muntu muya. On David you are planned to marry. No me rafiki yao ya rengero musani o rengero mwanchi o renge. Kwa igure kesi no tegera dai finka. One or within 3 days, before 3 days, chiere, you receive your money. That's 22,000. Iko bono out ba morigi saia sense mo ya Facebook, WhatsApp and on morigi wetera morigi ya morigi. Thank you. Okay. But I prefer to say charo wetera so. Bono on child for up. Bono ati ko bana gwas. I want to go kora sai mo inbox on Facebook, mo inbox on WhatsApp, mo kwa na monere. In the waiting go inbox. If you are not willing go inbox, you are not willing to get your money. That's what I mean. Okay, nitigango demand. Taringo temole inbox nero que no te garata bole. Na renge pisi again. Actually, he's a good man. Tara bisa kende gionsi te we kwa be ke story yao is the way abe kira mangana yo te birta buga de muchando ndo bwense kukana chibesa chiao. Ote biro muchanda buga tene liko nyata buga tikasi lakini in the course of 3 days tara era kurero. He'll personally send you your money. That is 22,000. Again, to yoka tua diva ko se tua again to yoka tua diva ko se tua iguana na. He told me that you are amuarenge muabwato muanchaine mo you are plan to marry muabwate plan yoko nyomana. Lakini bone family ga soga tiega salia which is you know we are not interested in that. They are interested in onyo le chibesa chiao.
So what you do, I am on inbox, Facebook, WhatsApp, and on see asomoro mkwana nere, and then you leave me the feedback. Okay. Na ende tali moko chiko inbox and mura mane ya ko mo inbox yomo tebi na tebi igwe ngo inbox. Tali ngo moko tali na ngana yo kora mara mo inbox na na ko tebi go mo tali nchina ko tebi mo inbox the way he told me. Okay. Asante sana. Litko ligi ama you will receive your money in 3 days time. Thank you. I will. Asante sana, asante sana. Asenchire ngabune yo mwancho mugenda boy go mwancho moteka ndo chenga jidai kana 50 chia butokire igoro yechinsa isano na emocha bono mobaso chinse chine cha Africa ya mocha 22,000 in 3 days pesa echo nchiche chia kanwe. Ekesi kia mama mwena ule chairman yekiombe kuna de dama self group I think nchiaka 22,000 ento kwa antenere tukulia Friday yakatanga chibese nchiakanwa and then umwana okorukubuna what was that name na kanwa 125,000 today early in the morning ekenda ngega al magazetini chibese nchanya koba chiwa kanwa ase enchira engabune yuntuntu kurwana segi ntuntu kurwana bando segi ntuntu kuomana no. We ask for your money politely. Politely. Yani asenchire rensera ntubu atumangana linga turuane tubu atumonte sati. No. We are here to ensure that chibese chiabantu nkuira ni chigwe. Tokoro kuna operation pesa ya watu irudishwe. Chakira chinsa isano nemo chamubaso. Kuchoko chakira chinsa isano nemo kwa chinsa isano naibere. We ensure. Tunahakikisha kwamba pesa yako ambayo ulipeana nje inarudishwa. Lakini hiyo pesa lazima iwe ni pesa ulipeana kwa njia ambayo ni halali. Na ndiko ikobe kama nganabe straight. By the way, bandombra, why should you lie? Ntebi ya oyo he was my boyfriend, he was my girlfriend. Asenchirenga uneyo na tukumana kitoko bwatia mangana ko. These people are good. Asansema ya YouTube ndo cheka Irina ate abuna kama ni wapenzi. Ndo chenga asansema ya YouTube chimesema sinchira iga Alice agoda ate na tebekene na kero kionke gosibole. Lakini kwa umonto chibese chichonsi ipi utanyago ika sobo nae watemire nae no mole asante sana namba yetu ya WhatsApp neregabu Alice neregabu 0716 059823 utokora igo nyokubwate dena na utonya akabatoko sanga ase enchira ya bene kegima Irina I see you Narago tengo como kopesa chibesa icho na korre biasara asante sana. Ase enchira engabune yo mwancho mugenda bago mwancho motekarali eyekuru kwa bagusi Global Radio ekiumbweke ne kyomugusi ayana tonya akabatoko sanga by the way. Ase enchira engabune yo. Dunia iko vile vile milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile milima mabonde na mito iko pale pale, ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie Kekeri imeya Abagusi Global Radio goseria obotakana omara wabage tutu videlis mochoge ononya tu yo maiga go ikonte binganka yogo cha kwaratoka This show comes each and every day of the week from 10 to 2 p.m. Aiga notonya akabatogo sanga, notonya akabatogo semania, notonya akabatogo kokania mara matera matono ntwa manso imeaba gusi Global Radio ensengima. Na bakonya ole application ya itokuru asansemo ya Google Play Store, asansemo ya App Store, elitonya akabatogo sanga ase enchira ya bene kegima. Susikere moriru mawaita. Wewe Fidela, utastakiwa wapi ukiwa na deni ya mtu? Nishtaki ndani ya Abagusi Global Radio. Kama niko na deni yako, nishtaki humu ndani. Kwa sababu hiyo kesi bado nitaihandle the way na handle cases zingine. Kwenye kimbwate deni yao imeaba gusi Global Radio. Hello. Asamurakano Jose. Aye. Chideni to kwa kana ndonaro bwate deni yao. Abantu bakala kideni duyangu. Ndonaro bwate deni yao nza. Ndimota bwate deni yale.
Omonta tuale deni yale kama yale ama kusigro pole deni bamore tega. No bwate deni yonde. Jekibu deni ya no tuani. Kisa no muntu mu yale ndabona no muntu mu ya. Jeno muntu mu ya mtambe mnamola badaba ya. Habari ya matuka mange my brother. Nyasa no muyambu yale. Aha. Nyasa kuna gonuraro mono mingo go mada. Wategere ire kwegura na kyabandro bakale jidengi buya mangana tayo kusumbwana ko tayo. Na igura na tegere ire buya bana ba mingo na bakare go na go beba ke 22,000 jaka no ngoro no ya bujite 3 days. Dada abanta akinde ga kya ba osoro. Kero ko tomebe sana kwa romo ndo ko tomere beza kaidada. Abana ba minto dama ko baadi ba iwira ka tiga maro ngai ba ko tomati beza ko mo tango te ruando si ba tomati beza. Ponendela e mai di manginga e ba buate di matire io no di matio marato te. Abo manyete abantu mbaro babuato munu ansu. Abantu mbaro babuato munu ansu yani ako sabe beza ba ke e kurmo buko yoga. I know Montomia, my brother. I know Montomia. I know Montomia. Asante sana. 0716059823 akwaigule mune deni ya kandubuja abantu batari kusumbuana ibintu bire stylinga muneyo kwanangamo na nje 0716059823 ina namba ya WhatsApp 0753241889 ina namba yesimi ngakiranga isimi go chamaiga eto live asansemo ya YouTube abagusi Global Radio genda kalya share watch asanchirenga muneyo kidentu achaka ndebuja yanseranire ngakiranga isimi go chamaiga 0716059823 na namba ya WhatsApp 0753241889 inero namba ya ito yesimi abagusi Global Radio. Hello eyo ya mincho kire kidogo mwancho mo tegerere kwanangamo nainche sangangamo nainche ilitunya koba tokoranga chideni echi na kimu igulera ochia kaniro yani baka chiango kiri lakini umwana mamake Precious timaitinga ojo ningo abagusi Global Radio. Hello katika yule videri ndebu yana kimami yande yo mama ake Alex Koruchin semo share diaspora kwa hiyo mara tu akande chideni buya kusumbukana kotayo. Hello kwa hiyo mara tu akande chideni buya kusumbukana kotayo. Edeni ero na vero monta kana sengenje gasi gato kora diaspora telia mochieso. Aha. Nande te wenere timo monto ga koire besa okorere besa yo monte gosorio nyoko konye michando ya gugwakora inchuta okorera risikani iri umuiranirie besa neba murabanja. Aha. Ono nsege ale gotebya abantu bamintu monto ka gokonyire nae kora risikani iri ongoirani buna kulingana gokonya. No monto mu yamami. Asante mwana mugasomya. Asante sana. Barabara kuchinse moja diaspora 16059823 inero namba yetu ya WhatsApp namba yesi 53241889 sanganga mona inche kuwa nanga mona inche kuna jide nchi akanirwa senjere etabuga tikusumbwana konde bwensi timaitingo mwana ratemo no tegerete omokenya gote abuna omokenya TV Vandatra, bring them here. Edeni we mwaka na my friend. Tusindo cha konse keraga iga. Tibatinga 16059823 ya bwana na mboko dika ujumbe wanda inga ngoyo bwate deni yao ngoyo kabwate deni yao tari wakana. Timatinga waligere ira madeni ayo. Wategere ira madeni ayo. Tinyakuba togo sanga asentira ya bene kingma enkominyoka chiduka kidogo ngore nanda asembe ojide ndigatora ibunge birenge libeno nga edeni umwe western ya kanwana kiega kare tomnyoka chiduka ige ganko ni gafamu baboto bwata mabere amange gotagete ko gore ngombe nero nabo konyora lakini mono na mabere na mangale per day na otokonyora 100 liters na igo munye kubwata matanga kubwata shere tukanye guchandeka tukanye kora mabere ye packet ake sinuko ni gafamu mchuo ya mabere atuwani go na bakonyora 40 liters nobwata matanga 40 liters nobwata kirageli 50 liters
nabo konyora ande gustaka kondigia nabo konyora se nambeye 0722282631 Janet asinchirenga bune yo mwancho muri nabo konyora mabera asinchirenga buna iyo timaitinga abagusi Global Radio. Hello oye network ya koranga ni ge kale very wrong hello abagusi Global Radio win freedom mutindo janda iga mwana baba getutu win freedom muti text that man, and by the way your money will be given back in 3 days time otebira iga maisokale na anda sembeo igobone ngento kora mo text kwa na era na mura mana na ndo bono manyete igotwe bindo tene ni asinjerenga buneyo na ara iga ukondigira kindo chinga network yaje kora ni ge kalembe network yaje kora nga ntura iwana na buya kigima abagusi Global Radio. Hello network yaje kora nga ya mwangire 0716059823 inero inamba ya ito ya studio abagusi Global Radio network ya mwangire B network ya mwangire 16059823 inero inamba ya ito ya WhatsApp 0753241889 ngakirangesi mintebi ngungana ki na kiko igure jidende cha kanirwe senchirenga buneyo. Hello oyinto gocha kunyara kwa batu kuigwana kwana ngama nancho mwancho murigerere no chango jibaswande ase around ya gatoto tonyara kwa batogo sanga ase okongande baro bato elanchi engi ya chimesme chira iga sensemo ya YouTube no chenga na nyara kwa bango chirigereri chonsi omboto muruli agoteba iga ega asiengi ya boli asante sana omboto mururi na kororire asante sana ambarto ndo sanga nabwo asenchira ya bene kigima sensema ya Facebook chimesime sinchira ndo chichi nyingi kigima timesi natigirte kosoma akoro kuna omongwana oyo osibogete naende okwanire obumaene bwaye mbabwate obwanchani abantu bakane amadeni. Asante sana akoro kuna barongo nansi adana kulipia mwanaume fee na yeye si baba watoto. Wacha hiyo mrembo aseme ukweli. Kiukweli kulipia mwanaume fee sometimes it's very hard. Lilian Lima tena tunda asante sana. Abinya Catherine wote abuna kwani imekuaje imeenda rauka na bwana. Asante sana. Aigetora asomro kuna Seria Obo Taka. Asante sana. Lilian Lee atamna wa nabo okorosa pi. George Mugaka atamna hapo kuna mambo yamefijwa. Asante sana. Nocheka iga goro kwa buna Jacqueline Nyamoita adana carelessness ya wasichana wenye wako Arab Emirates ama Arab countries. Asante sana. Akorokuna George Mugaka atabuna mapenzi ya Facebook yako hivyo nani usijali. Akotabuna Lilian Lee atabuna yupo ndani. Aspora Haruna atana yupo ndani. Asante sana. Mamake Alex atana yupo ndani. Asante sana Lilian, congratulations mwana minto kwa kazi mzuri mnafanya. Hongera sana. Asante sana. Inyora sensemo ya YouTube we are live there abagusi Global Radio na bako enda sensemo ya YouTube we are live there erutunya ko ba tokoranga na kebinto bigendrete ase enchira engabune yo mwanchu murigerere na boigo umwancho bo tegereri George Mugaka tebaiga akane asengencho egasi adanga kanchi besecho asengencho egasi nigo hello. Yes. Wakire uyango mwe to kwana nere. Ali sinyabate nga yo wake simikuru. Wake simikuru South Arabia. South Arabia no ole mami. Wategera ire kwa igule buna bantu bakwana jideni buya. Na igule kabisa. Rutango mboto. Bono nchina le kota yane Global Radio ya itoyo mugusi nengiera soko gwatanya abantu bali ba madeni. Kogera chinga kichinyingo okonyoro guchi gusaba omonto edeni ata itakuruani.
abande bacha basakura wanyora ng'obwa amate bwa butokire lakini inche nagokire gotegerera amang'ana yaiga kogera ngokiri sana omorembe nigororoka nase gwakana amateni rituku ria rero bono na inche ngotenga nyasaye tigakonye group rate yaito y'omogusi egendere gutobwatania ase abantu babwata amateni no monto omuya mami na bondo chengana inche nari etuliteni rinde nare kogora ebituma ngachigosoera omonto ing'ana ase abatureti nase pota oikera igatanya kong'akana chibesa echi 5 years bono ngokwana tora nachitenga tena abo ngokwana tore baadaye mutigere gekogera tamaiti ekiagokora bono chinga kinchiroro nyaye mbibiria ngotebere ng'a chinga kinchiroro chiogwakana amadeni nechinde nchiroro rekera omonto asinyiru gwakana okomwaribaga kwa mutiga ase amaboko a Nyasaye bono tiga tosabera abantu bamateni bairania amateni chinga kichigwenerete nabanyene banyora chibesa ichi batumie no omonto omuya mami ritukorigia sawa asante sencherenga bune ntorigochora ntorigochana igo togwancha abagusi bonse uniting Kenyans uniting Kenyans worldwide ngandonsi asole okwewe ime abagusi global radio ntorigochaya nigo togwancha sensemo ya YouTube abagusi global radio na watolega alia live akora kuna Gladys Osoro, congratulations Fidelis kwa kazi nzuri. Asante sana. Munyondekera litukulia hiki uchakira chinsa isano, goika chinsa isano nemo, goika toaka na madeni. Goika toaka na madeni. Kindly onye gwasabire chibesa kama ulikopa pesa tafadhali rudisha pesa in time. Ila chibesa akane deni yao in time, not on time, in time. Wasa before inga kile taraika Liliane lipa deni gake Pacifica Mura, asante kwa kazi nzuri, lakini kitu itatusaidia ni kuongea ukweli wakati unadai ama kudaiwa. Asante sana. By the way, na abatebiri kwanike maana nte bijengo mwana baba getutu yaya oyino mwanchione yarenge igana edeni yane kaba igana ono racho mbise nande goiko the other party goikata beke maana because he doesn't know. Anyonda naro bwate deni yao 0716059823 free. Patrick bichanga mbaka bichanga otebaiga itongo bonchancha irega aria no turara. Asante sana woto soromo kaya no muntu muya mpenda vinono asante sana tano wale miomoro bya asante sana. By the way mwe deni ya mambi nacho liyo mwana mamake Precious nacho kumulia aeraiga obora pi umroli atebanga mugaka atebanga he only owes Mama Precious only 10,000. Na indate bango mwaka na chibese echo tarakana kumwaka na 10,000. Igobono the way she was dealing us is 70,000 shillings. Maybe nto kumanya atanga niga mwaka na fee 70,000 plus. Mumurani gate yunga nigo abugata 10,000 chiaye only 10,000. Spinika kama gote baiga. Watu mnatoa wapi nguvu ya kupeana pesa? Mimi mtu akiniomba pesa nguvu inaisha. No mukoko. Chibesa na boko ene kudibendinga nchira kyogo chienana. Mwonyi wete lakini 0753241889 enambeni gogeire ensengima kwana ngamo na inche ntebinga wategera ile libadeni ya rero operation pesa ya watu irudishwe wategera nditukulia rero kwegurengana kichi denchi akanirwe yani gosumbua na gotayobu yabuganseranire sangangamo na inche chimesmesi ndo chaiga sensemo ya YouTube nechinge kingma share the stream asenchirenga bene yugo mwancho likorore na boigo omwancho mo tegereri wa abagusi a global radio Monday edition dero Akalo kuna sikere boliri mwata na good lunch to my mom Esther Kwamboka Dad Jeremiah Mwenga Seramo Isaiah Umbura Enyati ya Nyabitunwa ate abna Worto Sormukaya Amos na boigo aba agusibonsi ipi andonsi ase babeta. Asante sana timati namba bali kwa ndie lunch ngia jide kando chengankia ndachi abutokira iga igoro yechinsa isano na ibere chabano mubaso chinse chine cha Afrika ya mocha
omwancho murigerere naboigo omwancho mo tigereri weredia ito ya abagusi Global Radio. Tumemba bali kwa ndiye launching ya 0716059823 0753241889. Ina namba ya nesimi kanilingo babiro bato elanchi engia inyora to live asansemo ya YouTube genda asansemo ya YouTube nyora goitera abagusi Global Radio. Just to go there arika eliota abagusi Global Radio naboko tiga a comment ya ugabo naboko boko ngakire simigaiga onyaka goko iwekana andonsi asoberta. How dare he is saying that he owes 10,000 means vapor August I gave him 10,000. This lady mamake Precious anigo twali yo mungwano you I think you listened carefully na kitu kwa nana is a good man by the way, is a very nice man, is a very nice man. Onyari kapaka ko tayanga nigo mwa watu bwanchani na hinda bono manyete na kina tayanga you should tell the truth tebe ke maene mamake Precious kitu kwa ntenera iga ntebetinga they are not related in any way. Ngamba buati manganande ngosembwanchani no igande tinga mbabuati bwanchani bonde manganande yo bwanchani babuata onye moigo muroni gambe kabuya onde bingo muno abage tutu nche ya yaga aki yo igani goto bwato bwanchani igaike kabaigana igo bono no cheka igana tomirwe mesa that's utapata 10,000 tena nyingine baadaye bare kupeana na igobono tigawanyo 10,000 yecho echinda bokonyo after he send you money let us know because this man yote bire ngokana tibesa by the way I like this man. Is a good Jofre is a good man. Godfrey is a good man because yote bire ngokana tibesa tabu ati haraka. Is my good friend. Otabiro ngana chibesa tabu ati haraka. Igobono Madam Winfrido Nguti amogedu mindo ayaganyanga nyoro 10,000 on Thursday na boigo echine 10,000 or 12,000 ngonyoro baadaye. Kawakane echo we'll call him. We will follow up to bolinga ndiri yako cha wakane echichinde. Job omoyo. Deni watu walipe brother. From diaspora my brother. Tema tinga onraro bwate deni yao. No bwate deni yonde. Manyete oigatu tu santais kurchin semo chons. Wika tuwe santaisi mlo tinga kaya nimbuate santaisi ya poka. Wika tuwe santaisi kuruchinsa ya mchonsi tuwaka na madeni my brother. By the way, kiri wasa bideli deni tema kukuira niri deni elio asenchira ya bena. Na indo manyete kiro nga kiresi migocha maiga tema konte bieke maene tiga konyo kuenda round. Mama Precious sekretu akambete nela weta andetinga this man ntubuati mangana usiane ndeo nsinjarengo mwe kuna ntebia igante binga mwana wabage tutu no this was my lady nigarengo musani one twegwane tigana ya mangana akaba igana ibintu bikaba igana tiapo lakini ndakana tini ko 10,000 chiaye ati anga kwa 10,000 chiao kwa 10,000 chiao Milde Nancy Obira Kulchinsa mochi amigo limata alia lakini nomo kusiyo minto ate anga mwana baba ketutu watching atima tinga baba yane kwa hiyo mna ndo wakana madeni naro bwatri deni leo ta ange wakana asenchire ngabune yo endo tinga jidega niko chiko mnyokaiga ngoji osotora se round eli yokwanelia baba bate launching ya ndenda mnyoka asichiduka kidogo tu makwira na sembeo monte bingana kideni na kimbrani kimubwata onyako bwate deni yote ya kanwe nande deni yobu ya by the way talinge deni elia mangana alinga rande wante bya kwangera mangana kalinga ya no mwanjio ndebe no mwanjio atoko le bintu bya abantu mboro bange chiri bako ngaina senchirenga bune yo yatora myakanga ase chiduka nkora tole ase embeo kumwancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobo semia inde tonyaka batogo serio gutaka seitogusi na inche kurwali kero kankoro kweli smabiriani gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche mononko yeroka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio butaka gusi yeito yali konyarekana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga gontegerete abagusi Global Radio Nchutwensiga igaturagiramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo ndoruara
ndo bwena kero kiombura twarwara kero kiomuna kera twensi tuchamo gaiga ase abagusi Global Radio ambia mono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto murwara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato murubo gosambo bokima nesuguma torio bokimekeni karibu. Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza abagusi Global Radio. Asinchirenga bune yo mwancho muri na boyigo mwancho mo tegere bwere ryetu abagusi Global Radio andochenga ibironigo biko munyoki kigima timwe dia sonde gerete koru timwe dia sonde gerete koru chiden twalenge gwakana ven mamake hopa asina la kusema God is watching them to those who are lying before him. Asante sana. By the way edeni ya mamake hopa edeni ya ngwakana wetare 15 I love it. We were in a relationship. I think he is defending himself. I wish I was online. Bad lucky you are not online. When I reach to him, what I hate, again, tongange tenkeria omonto okongaina because umro bwereire buya sana mwamuigo bnerera asenchira engabuna eyo lakini ate yanga 10,000 your money, he'll pay you that money. Chiwe cha win free chirocho on Thursday. Nonda I'm here on Thursday to ensure nga chibese chyo chihakanirwe asenchirenga buna eyo by the abagusi Global Radio we do what we call live streaming nabera nyalakana nga kerokende ngo celebrate yole ngo shereke ole birthday yao litukulia olio ko iburwango chengerole we are here to serve. Anawanya ni kanisa yao garia maitono there are some rules and regulations chabegetwe chabede set aside ko ene kimuna ngo the bidole osengo tangatoro koranda kwebi ni biro bwa corona go se COVID-19 senchirenga bune yo igobono abagusi Global Radio we do what we call live streaming. Nabanya ni kanisa yao garia notagitora ndie nchiri ensengema erigirigwe naboigo gotegererwa. We can do that for you. Na utokobekere kanisa yao live, na utokobekere meroberi yao live, ebe no muyiga bwenyangi, ebe no bwategari birthday yao celebrate, ebe no bwatu muyiga bwa matango, matanga ko bararo, lakini nandobona abantu basiekeru Nairobi, Machakos na Nakuru, igabono nabonya kokoko sangamo 90, otenga hayo mwana wabagetuto matanga nara igabete, nchungu tobeke live abuna abagusi Global Radio, ko ene kibuna abantu bonsi ipi, ngurigire balenga nkikenda tomata mutanda oro tokobeka curfew, mutanda otokobeka lockdown, mutanda oro kero muntu bakonyo ase enchira ya abeneke mango badene butamna anybody can do live streaming kero monto ba live streaming lakini mono what makes abagusi Global Radio very unique etobautiamo na abantu bande ne linga abagusi Global Radio we do it at the highest quality at the highest quality recommended umate quality takira butambe ne ria 1080 nabonko na mona gasimya kakane kanu akasiminkara kagasenini nabonko na karokwa semo yega bo bwenyangi mbu ateiga but the quality era ruga iga ekoba very poor a very poor quality nabonko enda monesimi yane siminera iga nabonko enda nero mbu atasa matanga iga the quality kuruga ekoba very poor quality. Now what is ngikita keire gosengi kere recommended okogenda gosoto ligotera bagusi Global Radio to ende tutumye machine tubwata we have many machines. Actually this a machine here kama machine karaiga you can see this small gadget aka gadget yakaka sinyaka it's one of the gadgets chikotumia go stream live if you can see it very well and ukodigere ligam no jenga this a machine egotumia kogenda live maite asta yoko yakora machine by the way I'm very much sure na machine you've never seen it anywhere apart from abagusi Global Radio. So this is one of the machines we use to do what we call live streaming. Todo komukinga to uliti computer no this machine is konyo bwate ayabone sinya there are timanga camera nero enanga bate butambe one dia camera ira nero ngotumia ye moleke tenere camera ansigete lengo takara baro kuma ngabagusi Global Radio. What do we have for live streaming kike butoko twara this a camera tinya njetimo no tima tinga producer ngalinge camera igocha camera nera tokotumia butambe lakini era mwenye next actually this one is used as a backup a backup re esmaya achire twanya ngantu wate backup. We have a camera here, it's here already. This camera it's also a very nice one. It's a good camera, but now this one we use it as a backup. When I talk about backup, mother ngonya rest my achire ngonya ronge stream ya butokire na wana go backup. As you can see it no cheke ambali geta na full HD
19 20 10 80 igobono this not ba tinya antitie yerenga njine lito mulgeto kurwalia. As you can see my quality bono check up it's a good quality. Igobono camera na ali mulgeto kurwalia is the camera we use for live streaming eyechi gotumia buna a backup asenchire ngabune yo mwanchu mulgerere nabo igo umwanchwa omotegerere weredi yaito ya Abagusi Global Radio. Now what should you do? Nkiwendo kora elio otonyore tunyako to korega sikuruna live streaming Otolikira email wetira Abagusi Global Radio @gmail.com Abagusi Global Radio @yahoo.com ase enchirenga buna eyo etinya koba togo sanga asenchera bene elio tunya koba togo okora gati kuruna live streaming na bakonyora kwetira Fidels machogo matandao Jeremiah urina untiri umwanonka Edwin Mukaya 0713 745447 gosondi kwetira se number 0716 059823 asenchirenga bune yo elio onyore wose okorerwe gento kuruna live streaming ase enchira ya abene kegima kumyoka chiduka ngirane asembeo tokwa na abira tatu tokani babiri bate launching ya ase enchira engabune yo. Hata encyclopedia ya Ekegusi na soya beans zote zipo. Nairobi Supermarket. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie Kekeri, imeya Abagusi Global Radio. Goserio obotakana omara wabagetutu videlis mochoge. Asenchire ngabune yo mwancho muri nabo igo mwancho mo tegere bweredi yetu Abagusi Global Radio nocenga emerongo ebiri na chirega cyabutokire igoro yechinsa isa na bere cyabano mubaso echine cha Africa ya mocha ngokobori mwancho muri nabo igo mwancho mo tegere ogende ase YouTube channel yetu Abagusi Global Radio, like, subscribe nabo nabo kutigera comment yao aro yetu ko batosanga ase enchira ya abene akegima twasoire ase nzaraundi elia gatato yoko enalia babere bato elanchengia endo chenga tinza charanchi chaikira abono Waithengo batainde butambenga tumnyoka buga hotela bantu bako igwa bano lera buga hotela nero hoteli okwaneka asorongorwa guse nabo igo chinsemo chonsi chire ange na sorongorwa guse abuga hotel nero hoteli yego kwaneka njyo bwendo ko rumwancho muri nabo igo mwancho motekeli okwenda buga hoteli yo tokase pale ko kisi kogenda nyamira mbarabare nsabu no konyora abuga hotela elio wenyorere endagera yekerengo kigoro ase amagori yarense kegima tunakoba togosanga ase enchira ya bene kegima buga hotela nigebwa chindagera chindonontu chindagera chinyanso anabakonyora buna erongolyo boliase siringi emerongo tano choka nabakonyora litoke sani siringi emiyemo igobono muike abuga hotela twenyorere obokorerwe kerengo kegoro mono ase amagori arense kegima mwancho muri nabo mwancho motegereri timaitinga lero gasto akorera yo kwana chideni ngumurira rora chato ira abuga hotela maite chideni to twachi yakana mwa wa namuta mwara to rundira inu na inu na mwa kale amuta mwara to munyokia mwato tiro ko mwato tirimbo kimaate wakana chideni anda bakana igure ngenchare yandia ikona kanya kwebanga abwo
moranga ngudira ro kongira abuga hotel ase enchira enga buna eyo mwancho murgerere naboigo umwancho mo tegerere bweredi yaito ya abagusi global radio muna nabatabiri tangani nabakonyora eredi ya sensemo ya Google Play Store nabakonyora sensemo ya App Store elio tunyaka batogo sanga kugenda rori kiri tabagusi global radio etunyaka batogo sanga ase enchira ya bene kigima antotiga on the Wednesdays ko by the way narengirolere nabanyora ngakero kende no bwatari deni muntu na bwatari deni dia o kandi tariko kwa bono goika twene kinga lakini abebesa nani da sencherensera maite tali abesa moena ntasa mangana gite abesa nani da senchera abene mne chiko gure chide ntwa kani rwaiga ne na madeni ana ira sencherera boronge straight forward tali abesa chieto bokora kora ocheka iga koro kubuna yani naweza danganya from April to August nimpe 10k na ni yeye nilikuwa natumia my worthy salary God knows. Asante sana bono manyite ndunto komanya we may not know people of nowadays ga kimungu is watching over them and wacha kudanganya. Asante sana by that vein mamake hopa checha ongonya orole na aligi pastor ni galenge meeting lakini bono ntiabinga after the meeting he'll call you. Agnes Nyaboke, Koratinsa Macha Ogembo watching Mamura, a good lunch to Susakirborin Mawaita, Linet Kemuto, Navoigo Rusi Bona Areria. Sante sana. Se enchira ingabune yumwanchu murgerere, Navoigo umwanchomo tegereri bwa erediaito ya abagusi global radio. Kana mnyoka buga hotela. Turunga abuga hotel inkie kababwate wocha ase tole Gerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkoryore amubogani asora nyora bokolari bwekerengo keigoro ase rigori rike bono wabatiboyo abuga hotel ne rori chibuliao tutarere asensemo ya jogo eyo kutoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro na boigo ensemingi ya yoboraro inyora amagoria ito yobokarari nigo alense mono asokorara obutuko bomorioka nigo ogwakana shiringi elibweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira cheke gusibuna erongori egesanda ashiringi 50 chioka alitoke esani ase shiringi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu na boigo lisosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 abuga hotel bokalari bekerango kegoro ase rigori liansi Uwai wangu ni deni Jeremiah Rina Ontiri atana uhai wangu ni deni no nse Kenya iganto mnyerta madeni kitwali galiga said by the way ndora ganga how Kenyan took 1.2 trillion loan in COVID year gine bese yo obwatinga ya chiete utashanga kumyole asenjire ngabune yo mwanchu mulina bayigo mwanchu motegerere no chenga nigo togenda gusanga asenjira ensera onde bwenso motiga isiko
Ate abuna for career information ndo tuwe na conversation between 2-3 of us ndo tuone kama atasema huo uhongo. I think we did that, but we didn't find you online. So what you do kindly, tafuta huyo mwanaume, ongea na yeye, usikie anasemaje. Kwa sababu amesema 10,000 akonazo kwako atalipa. Ogega oyoro producer nera kwa mara yangu kwa ndani manganane. Ogega oyoro ati abuna kurwa chinsemo cha PTC logged in kama Kenya. Asante sana. Tumatinga PTC nkaigabwo. PTC nkaigabwo. Gladys osora goteba iga. Gusista hata na following Gladys osora abuna anyway si watu wote chinko ndi kunao first wati ukiwa unapata pesa genuinely lazima ulibe deni. By the way, there are many people. There are many people laba ya. Timaitinga mbaraba kwa ndiye lanchingia 0716 059823 number WhatsApp 0753 241889 ene namba itoera ini kanalingo baro bato lanchingia tingo secrets by the way kanalibaro bato lanchingia tinyako bango basiekerezi kumadanga na basiekerezi ko deke merongeto choko cha butokire igoro yechinsa isano ibirendo chenga aigabono nigo mbwati deke kange merongeto choka nduma igwa borabu TV classic akorona BTC atanga no ale live. Asante sana. Asensemo ya YouTube wetu le live tonyo kwetera Abagusi Global Radio. Asensemo ya YouTube we are there live. Uhai wangu mgeni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Najiuliza, je, maisha yangu yakikomolewa
japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu mgeni, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ndeni, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ndeni, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu mgeni, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni by Jeremiah Orina Ontiri. Kuna kogotero watu mnyokirindo chenga jida kaiga na mirongo itatu na isano na yamocha butokire igoro ye chinsa chinsa isa na bire chabano babaso no chenga bona nchenja le yandi ambwenda konye mbwenda nyorikene mbeke mun senchire ngamne yo mwanchu muri na boygo mwanchu motegarali libagane ile ino lyo kwandero batu elanching babero bate launching 0716059823 inere namba ya WhatsApp kanilingo babero bate launching senchire ya bene kimu mwanchu muri na boygo mwanchu motegarali were dia ito ya Abagusi Global Radio kanilingo babero bate launching onje go mugunga launching kaidata Asenchire ngabune yo mwanchu bulina boygo mwanchu matagarale nganalingo baro watu elanchi engia kulende unasikiliza FM ekena keke umbukyo mogusia stonya kwa toko sanga na boygo gwakana madeni. By the way umurubuli yo munyori go kugoja ketukulie ikinanda igana to gwakana madeni onsi pi untayo otare munyo ko gwatri deni na no endeli deni ria deni ligia we pay here na tugona kia madeni yana kia chagete na kideni ya olia erate asenchira ingabune yo tonya koranga deni tonya kulia kana Tyson rogitata una abantu baminto bonsi pi ngobanelie launching ya my mama korukuna my mama my brothers Isaac Jeremiah Cyrus na my sister Naomi patua batuare launching ya entoere ruboigo na boigo amashabiki onsi pi abaira munabasani ba Abagusi Global Radio 0716 059823 inero inamba ya WhatsApp inamba isi minigere 16 minigere 53 241889 nochenga chikesi chigoso ando tine chinge kigima timaitinga kerokende nabanyanga no bwate dena agose naro bwate deni yao ohangire kuwaka rumato mundu no bwate dena otarakana kuwakana mundu no bwate deni okotenga deni yango choko ande naro bwate dena ohangire kuwaka no ko mwenu muleta ngo cha maiga 0716059823 enere namba ya madeni tunyako ba togo sanga boyge namba yegasi nere ibado ndetara ngo cha maiga tunyako toko anakinga edeni ni nyara kuwakanwa bese ndonsi munda chita kariga mulera no operation pesa watu irudishwe imeapa kusi Global Radio. We ensure, we make sure that your money is back. Onyolanya kwa na nchiwe sasa njire nsera oikochinyole ase enchira ensera barabara ko andie lanchingia Abagusi Global Radio. Hello Abagusi Global Radio. Hello iya mincho kile kidogo
ya minjo kile kidogo tumatinga barabara yoko ndia elanchi engia kwananga monainche sanganga monainche na kunyona sansema ya YouTube ya live there tunyona koitira Abagusi Global Radio etunya ko batoko sanga ase enchira ya bene kegima ndetenda mnyoka chiduka no tena meronga nchicho kutoka igoro yechinsa isana bercha bono baso Tyson Rohito avideli somono abaga toto bila wokweba naye boigo elanchi engia emoko ngira abuga hotela nchelanchi anengo genda abuga hotela na ine mwaka ne pili keko era mamwanga ndia madeni baka na arosire nje bone ranchi ane mwabuga hoteli yokotoka igobono mokoro chabe chideka emerongo etano igoro yechinsa isano na ibere mbwenta komnyoka abuga hoteli ale pili ane bwenta gwakanwa ngenda abuga hotela ngenyorere ranchi engia kaitata sinchirenga bune yo mwancho murigarali nabo igo umwanchomo tegarali w'Abagusi Global Radio. Ine aye no mulimi asensemo yobutugi bw'ekingoko gose otete kuchaka obutugi obwo bono ebintu byabaire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina yekingoko chigokina asobwango mono nabo gotwara emibere emenene bono ebintu byabaire buya nabakonyora ebichuchu byelituko elimo abere gose amatuko atatu waitira asogwa kesimi enamba enoti isano ibere eyemo isatu isano ibere inye isano inye isano ibere gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora mbosa tolikobolombosa besa chinde chon dunia iko vile vile milima mabonde na mito iko pale pale dunia iko vile vile milima mabonde na mito iko pale pale ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie Kekeri imeya Abagusi Global Radio goserio obotakana omara wabagetutu with the Mochoge.